ese ole a mato lima te tainai lo fatto no pea ai il mato fontanga le na vala au a mato fatta no ai ia mato sui e pe o ina le na nos the panic ai le vanga le e fe sofiloa ma fa con fa copela con malo in poliaco e ranga mori fa copia ai fai a sia pato fontanga meri kai le lau fai lo mai la to sui ya se te mi luma fai lo foi lo mato sui al termineo le ai tal lo ma tal tarie ma fu ma to fai to ya ale tau puna sa o fia tal no ai le yaso al termine nei e la foto io e a to pe ai ne to fisili no mai moto siga tswaka lo fio i mtsa kule tsapena nga mo kanga farotsa ya o lesa o no foi tolu lesa so vai are you confident to know more o ya fo itu la tsapen penanga ya inisi strategies for titilo ye ese mai ai fai al mato tanto no maurunga toto foi mai awa ya mato o to malo mo le vana na HRPP tanata maurunga la mato fa mai te mai ya mato sui me vona le na fa fai mo fien sa mai la to via ona sa to vai la lol o le fu ale i HRPP ai le fai ona tu uai ia mea masani ale vai ale la ale atam fai koi la to e kufa kupe le ngaka a leo whakakopel whai whakarupero awa awa mera le whaunga te le rato o whionga mai nga whai i ka mai paroka i alai wake ia e ngua wakun masingi nga kual masingi kope si ka mai mea nga umar whenga paroka o le saso vai kule simsi umasani umai ala tangata i koe ngā meko kia pe pelo i e whai e whase e ai tangata a whaka voi lako mo maramalaka kua maramalama le ina ke i awa a waku masingi whangai oi ia ngā umaho lele koe me kule simsi ai pe o ai me fo ile le ka fa le o nga ye ya tanga te vai vai ka fa le kwa ba fa pe la kwa ya ele nga kala nga kupe le ai matu te matau ya ale talia tuna male nga fala fa punga le wa e fa ya nga isuila ye to vai nga le wa nga i de siko o fa punga mo pe wa mo moli atu i tu malo pe yo le nga e va vala mai le fa punga nga wa mo moli atu i tu malo e aki a ini se pa lo ko i su a wa le ko ma fuli le ku malo e mo moli e sui de si vai na so fina ngaro nacho e ora voi poi ma fa un pelo ai
e avo i o ko nga whapunga ngā whai e penga ar ko whapenga ar ko lima le ngau e o fo ia e la kou leanga ia e ngau rau ia o kuku mai no e le pape fo ngā ko e le e fo i sui pali e ko ke le minskal kape e le e fo i ia e a o ia fiene a wai rua koe ngā sui o sui ia ua ke wakui a ia sui fia kama mo e le fast o le amera le mea fai sui o le ngoinga o le ana wha pengi mea hoi le ua kakia kaluai o le apapo o sui ia ngā o e sa kumai o le kuranga la ngā le e le whainga ngofi e hoi i sui i tu maloi o le fast o le marangaru e le rope nga whape wheres i sia o ngā whaasofia e koe ngā mga kule e whakura mwhala wake al me tuksile o ngā mawa o le whala wake le li kumalo e i chapipi kaka o le tulanga la e interesting nga le whenga palo kala Ai o tofu la i tō malo i alo whionga mani sui o tō wanga whakawai. Ko kere. Ko kere a mako sui. Me lana o le taltala noa. I rea ngā le a kasi sui a. Langal ko kere. A tu i le tūlanga lautele. O me ko ngare ma ko malolo. Le ko i kia maua le o super senge. O le tunu na palo kai mako. Ya ko suru mga yung kupu. Pa senge ya le tunu na palo kai fa. Sa famila me. Musala lau ya palo. Langa winga o le feeling umel kasi le ngarai ma mako malolo. Mo kere su? Leo. Le mea ia o le HRPP ia nganga HRPP ai koe fiang. A whailo ua kasi le kumalo. Ia o malo e lango le sui o kasi. Ia o tala nasa le ua whamautuina tau sui. Paro. O le awa whamauku. Ai ana ai me lai ti le whatatar no pia. E voi matu whasalo ma whai. E le lo la kaimi e machi o le voi ele i loko mai pula kaimi whai e whenga palo. Nesse tá,